A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana la ilaha illa anta rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa hifdzan min sayyi'atin wa khasyiatan barakatan fi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la sabra ba'da la tusbiru ba'da ba'da wa lana min al-barakah innaka antal wahhab. Allahumma rabbi ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami semuanya ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, semua grup ini mudah-mudahan tambah rukun, tambah sukses, jadikan yang bermanfaat dalam grup ini ya Allah. Semoga semuanya dikabulkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.